Wah, kabi ka bukat. Eh, ikaduhan mo nang kuha na pud. Ikap, potasi wakarang ba? Oh, nakita siya. Maya-maya? Ah, sigaw, amatsi. Oh. In one day, nakakuha na pumigduha. Oh, gamari. Kipindurian, duliti. Op. Ikaon, op. Kamay lang. Amatsi. Op. Bukat kayo. Oh. Kamay na. Wakarang, sigaw. Kuko, mo tayo. Here go. Kevin on the moves. Dito na to. 1 minuto sa budi kaduhang kuha ni mo. Tong adlaw. Kita na? Oh. Di-drag. Oh, nakita ninyo mga kaigsunan. Oh, nice cup. Kambare cup. So, semua na mo nakuha ron. Gamay na lang sisi. Gamay na lang. Kevin Dorian on the move sa pud na ha. Op. Muay Thai. Gamay na lang. Op. Pugong. Grabe. Suka ng kapten, uy. Op. Okay, kapten. Oh. Op. Muskosi kap. Ayla kaputol. Op. Grabe ka balugo. Op. Allah. Amatsi ha. Okay. Imun dua dia. Tanawa ha. Op. Bantai balik. Oh, dako kayo. Oh. Pria. Gigi. Dito. Aisa, mada ha. Mada. Aisa buksa. Ay gyung pasabira. Okay, timing. Kana. Okay. Sikpaw. Sige. Sulod na. Wow! Woohoo! Oh, dako. Grabe. No? So just one day duha among kuha ron, ikaduhang kuha na mo ni. No? Oh. Pakita na mo mong first ka kuha. Wah, kyudai. Kore manghod. Wow, okay wah. Watashi. Uy, kap dikinay wah. Okay no? Oh? Hapit na gino. Wala oy. Asan hapit niya? Grabe mo gabi gini pawira gini. Sikpa uy. Ang kun ba ang baon ba si isa pa? Dili. Muli na to eh. Dili ba? Ilapay na ni kay usa na pa isa oh. Sige na ni. Unya na kay parang balik na punta sunod. Ayo di na tuhutun. Ha? Di na tuhutun. Kadaghan ako. Lima ka to gilaway isa. Oh, ako'y nagpaon na ni, kita ninyo. No? So, i-subscribe ninyo po ang Loy TV sa among sa YouTube no? Ha? Oh, so no? So manguli na mi. Oh. Alright. Duha sila. See ya. Don't forget to follow Loy TV. Bye-bye.